Roj baş, hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em careke din ser Arwar TV bi hev re ne. Bername rojev weke navê xwe em ê ser rojevê îro bisekinin. Mamoste Musa Qawal dîsa mêvanê min e. Îro bi kekê Musa Qawal ra em ê li ser rojeva bi taybetî ya Bakurê Kurdistanê em ê bisekinin. Develê em ê hineke behsa rewşa Başûrê Kurdistanê jî belkî bikin û her wiha hin xalê di jî pêva girêdayî em dixwazin îro bi were qederê 30-35 deqe belkî 40 deqa em biaxivin sohbet bikin. Mamoste merheba, bi xêr hatî. Xêrdar wî kekê Ehmed. Hêvîdarim tu başî? Min spas başim, her wisa hêvîdarim tu jî baş bî. Spas dikim. Keke Musa em çendî li Ewropa jiyan bikin jî yani tu li Parîsê ez li Strasbourgê me lêberê guhê me çavê me li ser Kurdistanê. Em her çarperçeyên Kurdistanê dişopînin. Çil wê derê biqewime bêguman bala me dikişîne û li vê derê jî bêguman dema em wiha bernameyan çê dikin jî rojeva me bi taybetî Kurdistan e pirsgirêkê me Kurdan e. Mixabin pirsgirêkê me xilas nabin her dem em divê niqaş bikin heya hela kengê pirsgirêkê me hatin çareserkirin. Hêvîdarim wê werin çareserkirin. Weke em dişopînin tu jî baş dişopînî li Tirkiye bi taybetî hin bûyerê nû diqewimin. Mesela carna hin ji min pirsin dibêjin tiştê pir girîng diqewimin, tiştê pir pêşketî çêdibin, ez bi xwe wilo nafikirim, ez dibêjim pir zêde tiştê pêşketînin lêberê hin gotinê nû têne ziman. Yani bi taybetî tu zanî ji vir qederê 10 roj berê Serokê Partiya Nijadperest Devlet Bahçeli daxuyaniyeke da. Duê daxuyaniya xwe da tişteke nû anî ziman. Yani heya niha çi digot dîsa wan tiştan dubare kir lêbelê di nava gotinê xwe da tişteke nû anî ziman. Ew jî ew bû ku got Abdullah Öcalan tabii bu gotinê xwe got weke üslûbê xwe dîsa got o serokê terorîstan bira were meşlîsê di civîna koma Dem Partiyê de biaxive û bangê li şervanên terorîst yê PKK bike da ku ew silahê xwe dayînin, çekê xwe dayînin wê demê em ê mijara tehliyekirina azadkirina wî bifikirin. Yani tişteke wilo û ev cara yeke me ji devê Serokê Partiya Nijadperest Devlet Bahçeli derdikeve. Ji ber vî yekê ez dibêjim tişteke nû em bêjin heye ev e. Dervê wî tiştê Devlet Bahçeli got tişteke nû, tişteke pêşketî em bêjin têda tune. Serok Komarê Tirk Tayyip Erdoğan nêzê hefteyekî bêdeng ma. Yani di derbarê gotinên Devlet Bahçeli da tu nêrîneke nanî ziman. Çend kesên rayedarên partiya wî hin tişta gotin lêbelê Recep Tayyip Erdoğan bi xwe tişteke negot. Piştî hefteyeke şûn de daxuyaniyeke da duê daxuyaniya xwe da got pêvajoyeke nû me dest pê kiriye wê bimeşe. Yani navê pêvajoyê jî negotin çi pêvajo lêberê got pêvajoyeke nû me dest pê kiriye wê bimeşe. Yani bi awayeke got bi awayeke piştgiriya gotinên Devlet Bahçeli kir. Wilo hate şîrovekirin. Di televizyonên Tirkan da jî ev hate şîrovekirin. Bi wî awayê em dixwazin hineke vê şîrove bikin pişta em ê derbasê hin mijarê din bi vê pêvajoyê da girêdayî biaxivin. Keke Musa te çawa dît? Beriya her tiştî ew daxuyaniya Devlet Bahçeli da te çawa dît û çawa şîrove dikî? Destpêkê da spas ji bo te ku te ev derfete da min ez ser televizyona Arwar TV bersixa pirsê te bidem.
یا دیجی سلاو و ریز بو تماشاوانین اروارتی هی و هر وسا یا کاری که باش دواره چپمانی دا بودت کم که کاری که گرهات و گرنگ دیگه راستی وقتی مروف برای خود دتا خفتنا باحچلی هر وکی تجی بحث کرد چشتی بالکش او مثلا هاتنا سروکی پارتیا کارکرین کردستان هم بر اندر پارلمان دا اول هم بر پارتیا دمی شتکه که بخوازیتن که بی قید و بی شرط چکید خدانن و تسلیم بدن بس دیدره دا باحچلی اختنام گداری اختنام کر بحثی چاره سریا پرسا کردی زیده نه هاته زلال کرن یعنی گو پیواجو یک دست بی بکتن بس نبرو پای پیواجوی چیه و گلو دبچی شکل افکاره تکرن پیواجوی آنجا آشتی زیده زلالی نداد اشتی پر زلال و گلک آشکرا بو اف داخوازه بو که چری چکداری را وستید و بی قید و بی شرط بین چکید خود تسلیم میکن پشتی اینگی ویجا اشارت کرد که پشتی اوه چی ببید پاش آخفتن ده تکرین اما چه آخفتن ده تکرین دی سرچه تکرین دی جبوچه تکرین اوه مت آخفتنا باحچلی دا ندید راستی Zaten mamosta negu emi serpirsgirêka Kurdan çareserkirinê biaxivin got em ê di derbarê tehliyekirina Birêz Öcalan de biaxivin. Got em ê di derbarê tehliyekirina Birêz Öcalan de biaxivin. Erê bes diyar bû jî gotê hinde ew heye û dirayetiya Kurda û Tirka û filan û filan lê aşkera çi tişt derbarê çareserkirina pirsa Kurdî da negot. Beş axiftina û giştî hate fêmkirin ku mumkin e niyetek hebît hind. Bes tiştekî zelal negot. Ev jî tiştekî çaqpirseka hindî vê ya mezin ku ev zêdetir 100 sal e dewam diket hinde xwîn hatiye riştin û hinde ji her du aliya xusûsî ji terefê Kurda gund hatine xirabkirin, mal hatine wêran kirin, eskerên Tirka jî hatine kuştin. Yani ku ev xwîne rawastît, ev kerbûkîne rawastîtin lazim bû باحچلی و صاحب جسارت گوتبایا بله لازم افرسه بیت چارەسەر kirin و لازم حق و حقوقیت کردا بینه داین و از پاش بحثی برایتی و فلانا جی بکمه که در فتید لدوی داره دا چون هاته yani tu hevi diki ku yeki weke Bahçeli van gotuna bike mesela hevi kirini nina mesela cevher problemi ya جوهر پروبلم اوه که لازمه اف پرسب جسارت بنکرین اگر نیت تا درست یا چارەسەری همیتن اما اگر بیجیتن بس مقابلی ویره دا که Öcalan زندان در کدیتن لا PKK و دستش سلاح برداتن و Öcalan جی سروکی پارتیا کارکرین کردستان در کدیتل جه کدیتش در به زندان رونیتن ادویدینه دا چی ده فهم کنه لازمه باحچلی و بزانید یعنی معنام اوه اگر نیت او بس او بیتن چونکه چونیت دیار نکرن درباره کردادا یعنی زندان بلا Öcalan زندان فیزیکی در کدیتن یا امراه بیت زندان هزری دا رونید زندان حضری چه بحث پرسکری که کردی نکرد بحث آزادی ملت کرد نکرد سیاست دولت هر وکی حیات چید بید بلا ببیتن رخنه نکردن اوی گاوی زندان که در کویت زندان که دیتر یعنی ملازم مروف و خطابه واسا بیشین فهم بکردن اما اگر پروژه دید پیش راه بید که ام نزانین اویج لازمه دیار بکن چونکه ملت کرد و ملت ترکی البنده کتش زلال ببین اول دربار آخفتنا باحچلی دا دربار آخفتنا سروک کمار اردوغان دا اردوغان نسیمی بیجیم 4 تشت گوتن یاش همیم مهمتر یا 5مین قد نگوت
اردوغان تأکید مدح و ثنایت مزن کو تاریخ دوسا حتی نه اردوغان نکردن با وحچلی کردن و همزانین بری هنگی چوا دجمنیتا ای کدید که سر مدیاه درباره به مسئله داجی اردوغان جی من چنیت لنک مخابن ندید yani işte ko Erdoğan goti yek ev bu bahsete kilin tarihi nabena Kurda Türk'a da kerin ko 1000 sala rast ev tekili tarihi yethenş 1007 ki hatta nehat bite 953 sal ve 953 sali dharne da Kurdu Türkiye coğrafya kanıcı ki ek da evun بله ولاد وان 953 دا چی درواز بیا اگه تو حسکی از حسکم کرتی بحثی هنده تشتا بکن یکیش شر ملازگرتی هست شر ملازگرتی دا هنده چافکانی دویژن دورا 15000 چکدارین کردستانی هنده دویژن دورا 20000 بشدار بون هنگی دولت مروانی هبو پایتختی فرقیم بود yani سال 1071 ده 1071 بله و بگمان همین تاریخ نازی زانن اگر او چکدارین کردا یعنی لشکرین کردا هاریکاریا آلپاسلان نکروانا هاریکاریا بیزانسا کروا احتمالا بگمان تاریخ دا شکلی دیگه تنویساندن و احتمالا Türkiye serçoğu net sadrojalat anavi da cehbidin o hususi Anadolu net boğalatı var. Yani ihtimal ku Türk İrol Anadolu'ya jiyan ne kırıvana mezun bu. Nel Anadolu nel rojalat anavi. Çünkü eğer Kurda ev ne bes devleta mervani Kurdiş hemi erdahatı bun. Hatta Sultan Alparslan vakti hitap etket ne bejitin beged Türka u Kurda. Beged bejit ya beged Kurdu Türka. Yani giringe Kurda hant muhime. Beli. وش همي أردا كرتشونا هاري أما أوي بلكن بالمقابل yani Kurda emdikarın bejin Kurda o edeni kemasiye kepir mezun kir. Esna bejim kemasi kiriye ya ne kiriye. Bes hinge hakkı Kurda hata kirin. Çünkü 15 sala pişti hinge Kurre Alparslan Melikşah emir ferman verikiriş bu seroki xoye leskeri که دولت مروانیا تک بدن و ایرش برسر دولت مروانیا تک بدن 15 سال پیشتی هنگی ویجا بگمان هنگی göre şart و اقلیت هنگی برایتیا کرد و ترکا هم بری کسیت نه مسلمان تشته کی بدوی تاته دیگری بس لازم bu ترکا جی او حقیقت ثانی باید غدرن کردا نه هاته باکرینی و لازم کردا بخواب خواجی خود تسلیم و سازوبجی او نبانا سویک نبانا لازمه اواج گارانتی کرده باید که دیمایی که دا زرال وانای تکرن بله ماما از خازم یک تشتکی بیجم yani ve demi dvi var zanin ku Türk hamu ne Müslüman bun nu Müslümanti kabul kiribun o Armanca Türka ya Müslümanti kabul kirineci ev bu ku alikariya gelin veke geli Kürt u geli din rojilata navin Müslümanın bigirin ku derbası Anadolu'ya bibin yani Türka bi samimiyeti xwe İslamiyeti kabul nekiribun. Esveri nuzanım çünkü lazım belgin tarihi her vaki tarih nasek vaki analiz siyasi kem nurşet vasajı bejitin bas az neşeme göre yani avaka ilmi hindayt işte derbarı da bakıp bejim ko sade sat huya bas evet bejici mümkün بس ام بینیم پشتی 400 سالات ویدمی دا دیسا و گلک اماراتین کرده حکمت کرده هات نهل و شاندن پشتی 444 سالا جایی دید هوجهیا ترکا گلب کرده چی و اوجی سال 1514 سال 1514 هاریکاریا ادیسی ویلیسی دورا 23 حکمدارین کرده هندکی شوا ملك بون قرال وكي ملك خليلي حسن كيفي خليلي دوي عندك نوبة سلطان بون عندك مير بون عندك پاشا بون اوید هنه عسکری خواه بجداری شهر چالدرانه بون دیجه و شهر دی بری چالدرانه پشتی چالدرانه الهم بری امپراتوریا صفوی دوی شهر دا نامه هنه دیجنه که لشکرین کرده 2 ساعتا درن کاتبانا
لشکر عثمانی تمامی دایت تنک کرن و دایت پیچ کرن ادوی داره دا دیسا و کردا ترکش هبونا ش تهلیکا نمانی خلاص کرن دولت عثمانی ش تهلیکا نمانی خلاص کرد بله دولت عثمانی سال 1199 هاتیا بیجین اعلان کردن وکی امپراتوری شوی سال حتی سال 1514 نشد که ویتر رجالات ناوی بس پیشتی کردا بی کردا بس پیشتی کردا پیشگیرتیاوی که و چالدران افسر کرد خوین آخه بوارشت بو دولت عثمانی 102 ساله دا کمتر لشکر عثمانی بهاریکاریا لشکر کردا میرو ملیک و سلطان و بله بهاریکاریا و رجالات ناوی همی اخسته دسته خواه حتی مصر و حتی مکه و مدینه جی چو وقتی چون مکه و مدینه و مصر جی لشکر کردا گلوا چون میرن کردا گلوا چون و داره داجه هم ببینیم سرکفتن دولت عثمانی یعنی خلاص بوناوش نمانه سایه هاریکاریا که بو هاریکاریا کردا ام پیچه کتیره درنگ بین بین خواره باشه سال 1914 دا 400 سال پیشتی هنگه دیسا و دولت ترکا روی نمانه بو تحلیقه کامازن سرچه بو شر جهان یکمین یکمین بو باره شر جهان یکمین داجه ام بینیم کردا دیسا و پیشگیرتیا ترکا کرد اگه کردا جیوکی لازم اوه خالق مهمه اگه کردا جیوکی ملت بن حکم عثمانی دا وکی عربا مصری حجازی عراقی سوریه فلسطین و جهه دیتر یعنی جیوکی بوسنیا یعنی جیوکی خلکین رجالات اوروپا دیجیتات عثمانی و ترکا کری بایا شورخه کردستان حتی و کردستان فراخ و پلشکر و میر و آقا و بوته بیشن جل که هنگی میر نمون حکمدارت خواب عشیرت خواب رابو بانال دیج دولت عثمانی شر کری بایا اوه گاوه اف ترکیان هج نتنو بله کرد رابون اليمن بگیره حتی عراق و سوریه حتی جبهه روسیه حتی جبهه بیجن اوادی تر چنقله خوینا خواه ارجاندش بو و بیجن هاریکاریا ترکاب کن چونکه بسلمان بونیانشی چونکه شهر مید و داره داشتی کرده دیسا و عثمانی او ترک پاراستن هبون شنمان خلاص کرد امبینا پشتی به وقتر هیچ بشه که اوتر آوکرنا جمهوریت داشتی رولا کرده سرکه بود هاریکاریا کرده سرکه بود و امزانین چوا آتاتورک سوزدانه کرده چوا لوزانی سوزدانه کرده گو اف جمهوریت یا کرده و ترکایه بیجا اردوغان گلک گرینگی دا چکرنا جمهوریتی چکرنا جمهوریتی دا چکرنا دولتا ماموستا بریا لوزانه تو زانی سفر جیه بود سفر دا جی مافی کرده جدا هاتو مناسب کرد آره نشخوا پشتی سینا موافق کرده هات نقبول کردن دولت عثمانی جی قبول کرد امضا کرد پشتی جمهوریتی وقتی سر کرد وقتی خورد بود سری کرده برین او دیسا و او نکرد وی داری داشت بیجان هفه گاوه یک اف مثلا تاریخی بود بدیه که سلوک دولت ترکیه و حکمت دولت ترکیه وقتی بحث تکلیم تاریخی کن راست نقطه پوزیتیف جهنه و یک نگاتیف نرینی جهنه ظلم جل کرده هاتیه کرنه گله جاب هف راجی تشتید باش هاتی بیتا کرنه جی بس بدیه اف حقیقته جی جاره دی دوباره نبیتن بجاش بویره بری که از بحث خالد دیجیب که من بیر کرد تشتکی بیجم اپی وجه چاره سریع هکر پی وجه چاره سریع بیتن تشتکی گلکی گروزه بس چاره سریع که عادل نوروکاوی دیار بیتن همین پیشگیرتی آوی چاره سریع تینی که یا عادل بیت لازم ملت کرد هر ارده که همین پارتی این کرد شخصیات این کرد این با کرد این پارچه این دیتریجی کار بکن پیشگیرتی بکن که یه دی شرط نابینا کرده و ترکا دا چه نبیتن عدالت بیتا جیتین ما فهم کردای سیاسی آبوری ثقافی چاندی کلتوری همی بین قبول کردن کرد و که ملت که 4 ملت رجالات ناوی بری هر کسی ترک قبول بکن که کرد یک از 4 ملت رجالات ناوی چونکه او هاریکاریا کردا بو ترکا کری
او هاریکاری جبو ملت دی کردان نکریه بله جبو نویره بدویه که اف پروبلما درستی بتا چاره سر کرن و ام همی پیشگیرتیه بکن بله اولا لازمه نفروکا و یا زلال بیتن خواهندن تیدا نبید حیلت تیدا نبید و وکی جارد بود بوری نه خدمت طرف که دابید و طرف دیتر ببیت قربانی بله اما آلی تاریخی آلی دیتر گوتنا سروک کمارا ترکیه دا تشلاجی ها و گوت برایتا کردا و ترکا برایتا کا تاریخی فلان تمام سر چابا بس برایتی معناوی چیه برایتی گوتنا کا فلسفیه یا گوتنا معنا فلسفی تیتا چی کریم آخفتن یا معنا بیولوژی هر بی معنا داجی چه بیولوژی بید چه فلسفی بیتن واتا کاویا پیروزی های او واتا چیه که حتی کام بیجن بیولوژی بیتن وقتی باب ایکی دو بمریتن هر بی برات حق و حقوق داشت بی ایکن ولی اولا که برایک بیشته ایدی تری او حقیقت کتهنه از دی بریاری دم که چه بوده بیتن چه بوده نبیتن دیشگاه گوه دمته یا از بخوازم دوی دمته او هنگی نبیته برایتی او معناوی نه برایتی بلا گوتن برایتی نه برایتی که درست نی نه برایتی درست او و هر کس حقی خواه بید اگر ام برایتی وکی سمبولیک حساب که یا معنا فلسفی دی ساوشی هر واسا چنا بید یک بناوی برایتی یکی بخواد که تا خدمتکار آن کم ببینیدن آن درجات دیو دا ببینید بچش بو ویرس هست که سلوک کمارا ترکیه و روبرین ترکیه وقتی بحثی برایتی کرد و ترکات کرد تشتکی پیروز بلا بید بس لازم نابرو کاویجی یا درست بیتن دا برایتی شی بید هکر روزانه بید حیلیه کربه کینه و اف چارسری هنیجی جیخانان گریتن بله ama savulu ya yani zaten işte işareti kuhane sadiyare kun ne mümküne Türk vake perskereke ki birati perskereka kurda bibinin u lemezekin çare seriye bigerin. جامع سر ویریجی باقیم پاشه هک از نات هبی تما خلاص یمین آخفتنا سلوک کمارا ترکیه دا چونکه مگولاری کر همی گریداینا دینت ناوینا کردا و ترکا دا راسته کرد و ترک تالی دینی دا اجی همکارین بیجین نه برایتیا دینی نی نجی بس هفدشیا دینی دا پرنسیب دینی نه حکم دینی نه یعنی باوری دینی یکن راسته و چیزی که حقیقت که تاریخیه بس گلو دینه کش دینه جهانه جا چه اسلام بید چه مسیحی بید چه یهودیتی بید چه زردشتی بید چه هر دینه که هبید چه قبول کردن که هنده حق و حقوق جبو ملتی که هبن و جبو ملتی دیتر قدقه هبن مثلا پرورده بزمانی کردی مثلا اداره کرن خواه مثلا یعنی افضل متعدای الکردات تاکینی گلو کیش دین قبول کردن اف گریدانینا دینی جی لازمه گره پرنسیب آویتن او دینی که ظلمی قبول بکتن او نه دینی خوده او دینی اوی هندک انسان ها بخواه تفسیرت کن گره خواب کارت اینن دیجی بو برجواندیت خواه دیجی ملت دیتر لیدره دا از بانی سلوک کمارا ترکیت کن بو ما ایزاح بکتن او برایتیا دینی در سر اساس حق و حقوقت ملت آبن یا نه یا دیتره جی وقتی بیشین داخوزا کردا ملیت چیتیه دیجی دنیا گلو بو چیش بو همین دولت این دنیای یت مسلمان و نه مسلمان دین مساعده دادن که 20 هنده دولت عرب هبن هنده دولت ترکا هبن هنده یت ایران هبید ولات اندیت الاندونوسیا حتی افریقیا از دولت تا افخالکت مسلمان همین خدان دولت و خدان حق و حقوق بر بله اولا دین بس بو کردا قدغت کردن افتشته هنیجی لازمه بیت از دانین لازمه مافین کردا گره کردا دل کردا بنا قبول کرینه اوی گاوی کرد و ترش خواهد هر برایت ایگبین کسک جی نه وکی کردا فایده داده ترکا نه جی وکی کردال پیش ترکا یا پیش عرب یا فارس نارا واستیدن چونکه کردا چوجا را شریر با ملتا نکیدیا و ظلم و تعدایی با نخواستیه خالا چاره که گله مهمه اوج حس کرنه اردوغان گو لازمه کردش ترکا حس بکن ترکش کردا حس بکن باچلی جاینتش گود و اشارت هر بیجی او کسی او کرده حش ترکا نکتن نه کرده او ترکیه حش کرده نکت نه ترکیه
اشارت بگوتنا اوی دیگر او رویسکاری کرد اوی اصل خواه آمیدی دیار بکر و چی بو نافه و یه دست بکا قرنی بیسته دین ها نافه بیرام اشارت بگوتنا و کرد اکو کرد و ترک لازم حش ایکو دو بکن و او بس حسکرین چیه؟ معنی حسکرین یه های حسکرین وقتی مروف حش ملته که بکتن لازم حش ناسنامه و بکت و رزیلی بکت حش زمانی و بکت و قدغه نکت و رزیلی بکتن حش ولات و بکتن اینو دولت ترک ناوین ولات ما همیت گهور راندیم او ناوین تاریخی کش بود تاریخ و ارکیولوژی ضروری نکن هنده کشنا ناوه بلکی بری 3000 ساله هنه مثلا هنده ناو کردستان هنه اور ناوه پایتخت سومر بود او ناوه وسط تاریخی که جانت بلگارت ایتا گوتنی اور بس کیش اوره عجبه او اورال باشور عراق او اورال حکاریه یا او اورال ناو بعدینه یا او اورال ایرو که ناوه بیا اور مکی داره ناوه تاریخی همیه تاتینه گوراندن وقتی مروف حش ملته که بکتن لازم حش همی تشتیویه درست بکتن و قطعیت تشتکی که ضرر چی بیتن بو ملت نکد اجازه دارید آتی سبب بانگیمش بو اردوغانش بو باخچلیش اوه راستی حش ملت کرد کرد تاریخ آوه ناسنامه آوه زمانی آوه خصوصیت آوه هر تشتکی و قبول بکن و حش بکن آوه گاوه بجاش نودی شاید کرد هر حجید کن کرد حج زمان ترکیت کن تاریخ ها وارد نکن زمانی وارد نکن هر مالت خدا ترکیت آخوین یعنی اف حسکرین خصوصی لازم ترک حج کرده بکن بس نه حسکرین ها وکی دخورت یعنی حسکرین که بیشین پلاتونیک یعنی حسکرین که وسا بداوه حسکرین که معنا بو هیا و شخصیت ها کردی بیتا ناسکرین و قبول کرین و رزلی بیتا گرتنی اف هر چهار حالت ها اردوغان وقتی گفت نواروکا و دیار نکن و دیار نی نجی لیدره دا اردوغان و باحچلی بس تشتش کرده خواستن بلا کرد دیجی جمهوریت نرابن راسته کرد چجال دیجی جمهوریت ترکی نرابن دیجی رژیمه که سیستمه که رابن که او سیستم کرده جه کردات نافدانی نه که کرده انکار بکردن یعنی یادی تیره اف جمهوریت اما پیک و آوا که اما همجه بهربا بونه کرجه هاتنه بهبار کرن بلاش نه پاش و واسه سالت بودی دا مادم که خوازن ام پیک و بیشین لازمه حق بو کرده های بو کرده ترکه های بو کرده جه بیتن سیستمی که فدرال یا کنفدرال یا شکل که شکلا که کرج راحت ببین که هبون آواش تحلیکی درکه خالا کت ناف آخفتنا یا کلیل کش همی مهمتر کت ناف آخفتنا اردوغان دانه هات قد در باز نبو اشارت جی پین هاتا کرنه جواب آوان هر 4% هنی بو خالا که مهم اوه و اردوغان بیجیتن ام شنها پاجوه چتی بوری شنها پاجوه املت کردناستین وکی ملتک توجهلات ناویندا کرد ترکیه همی حقیقت هم قبول کن ما فین زمانه ما فین ناسنامه ما فین خواه اداره کرنه بلا چارچه و دولت ها ترکی داویتن بس لازمه بیجیتن که ام و ما فهمی قبول کن او قیوم سر بلدی ها را کتن کلیلا چاره سری بس دسته دولت دانه ایرو دولت ها ترکی بخوازیتن 3 ماهادا دی پرسکیرا کردی اتا چاره سر کن دی قانونه که بتا پارلمانه پرانی دسته وادانه پارلمان دی بریاری داتن دی بیجیتن بله اف مافت هنی بو کرده درستن پشتی اینگی دی کبرن ناو دستوری دا بگاوی چه سبب آرشه نامینیتن ویجا پرسا کردی اگر مرو به شکلی بگیرید هیتا چار سکنه اگر به شکلی نگیریدن چاره سری نایتا کرن همین گاوادی بیشین بیانی ناهی نظام امپریالیزم ناهی باشه ما بیان یا امپریالیزم پشت دولت ترک و چکینا جمهوریتی نکرده ما وقتی امپراتوری عثمانی شرط اینا نسد امیرین کرده ما سلاح آلمان سلاح ولات دیگر دسته وادا نبود حتی
جنرال آلمانی که هنگی نه جنرال بون پاشی بونه جنرال شر دیجه بدرخان بگی دا ات اردی عثمانی دا مستشار عسکری بو و او سلاحین آلمانیا بکارت ایناندن دیجه کردا یکیش واجی فون مولتکی و پاشت وقتی مولتکه جنرال مولتکه یه دولت آلمانه وکی وب صدا نموزج دیتیره یه تایی ویجا اوید که نه هلانه کرد ببنه دولت او دیسا و او ولاتین بیانی نه که خواسته بانا 23 دولت و عربا چکن دایی که با کرداجی چکن ویجا اف اتهام حل دیجه کردات کن بیجن پیاوی یعنی ماشا دسته بیانی آدانه بیانی ناهلن دولت امپریالیزم ناهلن دوی دره دا چارت دوی دره دا نینه یا درست اوه که اف هر ملتی تنه هر وکی مگوت نزدیک 1000 سال جغرافیا که دالجی بلا 100 ساله بیتن بمت 100 سال آشتی بلا 200 سالی دست بکا 200 سالی جمهوریتی بیتا دست بکا 200 سالی ناسکری نما فنگلی کرد همی وارادا و دیماهی کش با همی شر و گنگشه و گاوه چو سبب باور کم کسی دی نشه چکاب کار بینیدن ماموستا ev ye gotine tüdiki ev tebinine yani tebiniye tane em Kürt muhabın yani bi dehan salane hatta 7 sale bi heman tebiniya em dijin em divêjin divê pirsgirêka Kurda wiha bêçare serkirin dewlet wiha nêzik bibe bilêbelê dewleta Tirk ne dewleteke wilo ye ku çawa em hêvî dikin nêzîkê pirsgirêka Kurd bibe. Yani gotinê Erdoğan niha dike 20 sal berê jî kir. Dema nû AKP hat ser desthilatgeriyê jî heman tişta got lêbelê 20 sal serra derbas bû 25 sal serra derbas dibe. Hê di derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de gavekê samîmî nehatiye avêtin. Tu zanî 10 roj berê Devlet Bahçeli van gotina kir ji vir 4-5 roj berê jî Erdoğan wan gotina anî ziman û piştgirî da gotinên Bahçeli lêbelê ji vir 4 roj berê jî tu zanî li İstanbulê Serokê Şaredariya Esenyurtê ku bi xwe eslê xwe Kurd e Ahmet Özer ji alî iqtidara Erdoğan û ya Devlet Bahçeli ve hate girtin. Roja hat girtin, rojeke piştî wî jî şûna wî de qayîm hate avêtin. Yani Ahmet Özer bi xwe jî ji alî bi dengê Kurdan hate hilbijartin. Kendi bu xaweke endamê CHP ve jî bi alîkariya endamên Dem Partiye hate hilbijartin. Dem Partiye jî xwastî bû ew gelek millet evêdiyet Erdoğan jî navê Kurda piştgirtiya wa kiriye. Erdoğan hem Kurdistanê hem dervê Kurdistanê û yek CHP gelek cihê dîtir heta yek MHP jî her wasa. Êdî bo jî de bes ew kene di zindanê da. Belê. Ahmet Özer hate girtin weke mesajeke ji bo vê pêvajoyê min fêm kir. Yani hin derdor tenê bi CHP ve girê didin, tenê bi gotinên Ahmet Özer ve girê didin yan jî bi têkiliyên wî bi hin kesan ve girê didin lêbelê rastî ne ew ye. Yani rastî ew e ku weke mesajeke ji Dem Partiyê re hate dayîn pir zêde gotinên ku em dê qebûl nekin neynin ziman eger pir zêde hûn hêviyê mezin bikin tiştên wilo wê were serê şaredariyê we bixwe jî. Yani piştî hilbijartinên ku îsal çêbûn şûn de hê şaredarên Dem Partiyê nehatine girtin şûna wan qayîm nehatine avêtin lêbelê ev weke mesajeke hate dayîn. Yani dema mirov vê mijarê jî bigre berçav tu çi hêvî dikî ji van gotinên Bahçeli û yê Erdoğan? Peki Ahmet, tiştê ez bêjin di derbarê da çareserkirina
پرسین سیاسیت مهم وکی پرسا کردی آخفتم صناحیه کرن جدایه یا از دخوازم که هزین کرد باکور و حتی او کردی ناف اقفی دا و جهپی دا شهمی پیک و ببن اتفاق و آشکراش دولتی بخوازن که ما فهم کرده چاره سر بکن دستش به ظلم متعدایی بیته بردم آشتیا نافخوایی اگر ناف کرده دا ذهنیت آشتیا نافخوایی راه آشتیا نافخوایی از بیجم ناف روبرین کرده دا جه نگریته حتی هکش بر هندک روشت آوارتک و ایرو دیارت روشلات ناوی یعنی داره بحثا یکیتیه که ناو کردان تایبتی جبو کرد باکردی کی؟ بلکه درباره به پرسه دا انا یکاتیا ناف کرده لازم همین پارچه کردستانی هدیتن به او پارچه دیتری جی پیشگیرتیه بکن بس کردن با کرد سروی پرسا بیجن پیواجویا که نه بسته تکرن لازم یک دنگ و یک سنگ بین و آشکراش دولتی بخوازن که دولت دی چی ده کرده یعنی او حقیش دسته کرده استاندی نه دی چند شوان حقا دلی زورین او کسی زندان ده هنه دی بردن نافواد سروک پارتیا کارکنین کردستان بخواه گرتین دیتر سروک بلدیا پارلمانتر بس وقتی و بردن لازمه چارچوا چه دا باکی هدیه که ندانه کرده چارچوا چاره سریا پرسا کردی دا بینه برداینه و او چاره سریج هر وکی من هم بحث کرد چاره سریه که سر هندک پرنسیبا و سر تکرین و بگوتن و قانون جه خواه بگیرتن چونکه هم بیجین اف گلو پرسا که احمد امکازین گلو بوچی وی گاوه اف پرسا چاره سری ها تا کتا روژه وی بوچی بری نهانه بوچی پشتی نهانه اف جی گلک مهمه که مروف سر باخده نهدی گاوه پشتی و مده که بحثی های که شرک جهانی سیامین چه بیتن و پشتی که اسرائیل کتا شر اسرائیل و الغزای و نهجی بیجمت لوادی تر لبنانی بله و آخفتنیت هات نکرن نخواستم سروک وزیر اسرائیل بخواه و جهتیت تینک تانک آداتی تا گوتن که گهرانکاریا که مزنج بو خریطه روژهلات ناوی یاد ریدا و آنالیست ترکیه جی پروفسور و زانیار و کسایتیه که پیواندی دارن لیکولین جیو استراتیجی و جیو پولیتیکی و گهشتی نوی قناعتی که ممکنه گهرانکاری که مازن روژهلات ناوی دا بیتا کرن و افت خوی بینا گهراندن توی به ترکیه جی یه ناوی گهراندنه دا و افتشتی که رایدار دولت اتر دبی جنجی وقت تدبیر اکیه لیجان همی گاوه اف پرسا چاره سر کرنا پرسا کردی و سات اتفهم کرن کجا را گیتره کردا یعنی هندک بیجن گوتنت خوش آخفتنیت او بو کردا بینن مثلا برایتی او گرداین دین او بوده بیجن تکلین تاریخی او حس کرن او باتشتیت هنی جایی گیتره امیده که بدنه کردا که اگر شرک نخواشک چی بو کرده هاری کاریا دولتی بکن جوه نخواشی در کبن بس پشتی اینگه چی بید پشتی اینگه هر وکی مگوتی چار قناغ تاریخی در بازمون هر چار قناغ دا کرده دولت ها ترکش تحلیکی و ملت ترکش تحلیکا نمان خلاص کرد بس هر چار قناغ دا جی کرده دیساوه ما فین کرده نهات نداین کرد دیساوه مخابن تشتی که پیزوی و حقی وابو نهات داینه یعنی دوی قناغی دا بجاده چواچی بیده و نواسا دیاره که ترکی تخوازید دترسید گهرانکاری که مازن چی بیده و دترسید که گهرانکاری ولاتی او داشت چونکه ترکیه اطراف شکا نگره که قوت دا هم تا آلیه بیجین آبوری دا هم آلیه جو استراتیجی دا هم پر آلیه دا ترکیه دم آخواه یا هری قصد در باسته با آلیه که دا پیشوچوی نکال ترکی چی بوی مثلا او درون او بیجین سیاها و عسکری دا بلم او پیشوچوی وقتی تو مقایسه بکید گل امریکا گل روسیا گل چین گل فرانسه گل انگلترا گل پاکستان گل ایران دیسا و او پیشوچوی لشکری این سلاح ترکیه که فعلا حقیقتا چی بوینه
نه اوی آستیا و ولات دیتری دامه بله دیسا و گروه ولات دی حتی دیسا و یعنی او نهگه هشته حتی هم بر اسرائیل جی نهگه هشته و آستی اجاز بویرش هر وکی شرکی نو چه ببیتن یدی سنگین تفکی چه نابیتن او شر نو کس نزانید که چه سلاحی تب کاری ناندن بلکه سلاح نوگاوه کس پر نزانید بس خدا نه سلاح پر زانن بلکه شرکی ببیتن امریکا قط عسکره که جیفره نکتن ولاته که تمامی خریطه را کتن هر واسه روسیه هر وکا چین ترکیه نشد نه ترکیه نه گلک ولاتین دیدیسه گرچه ترکیه ممکنه شندک ولاتی تری پیش بچوه بگومان سولاتت روشالات ناوی بلکه ایران هنوز آنم حالی سلاح دا بس ولاتین دیتری همیا ممکنه پیش بچوهی تیره بس دیسته بچ گره ولاتت مزن نشید خال بر همی واچکت نو نخاسمیت نوکلر ویت لازر ویت دیتری خواب درستی به پارزیده بجاز بو ویره ترکیه قواتا کوی مهم هیا قواتا کردانه چونکه ژئوپلیتیکا کردستان گلک مهمه رخی کردین روجهلات رخی قوقاسیا رخی کردین بیژن باشور یت روج آوا اف جغرافیا هنی هند مهمه و هجمارا کردا گلکه اگاوی دورا 5-6 میلیونانه اف هجما وقتی تا گوتن از باش نوزارمیشین که استاتیتیش دست مدانینن ایوه گاوی جاره دیتی ترکیه یه خواه ایمیتا یعنی یه وقت کردن باوری کش بو هنده کردا چید کردن که یعنی برایتی و گردانینا دینی و هر وکی مگوتی یعنی هر وکی پر وکی نوی وقت کردن بس دیسا ویجی بغرور دی کردن یعنی بغرور که واسه کردا پی بیشید کردن هیگه من داخوازم شریفه بر انترکا چیه لازم دستش وی غروره هنیل هم بری کردا بردن کرد جوه که واب غروره لازم برایتیا که راست خوازن سر چاوا بس لازم قناعت بو کردا چه کم کرین و بگوتن و قانون که اف مخابن وان گوتن این ما هم کرد چقاس وان تشتابیجن ترک ما گودار ناکن جبر وی یکی بیوشتین هم زیده بانگیل ترکا بکن دباسا یکیتیا ناورا کردا کر تجی وکه برپرسیار بزاوا آشتیا نافخویی درباره به تایبتی یکیتیه که یان امبیجن هفکاریه که ناورا کردان دا چه ببه وکه بزاوا آشتیا نافخویی چه در روژه ویدایه نها ویدمی نه دشته ام پیچین وشبو شول دکن اوه که اکیتیه که آقا ساد ناف کرده دا فرق که ولاتین جینارت ما شما بخوازن که گل ما فیت ما دل يعني بفيت نبي قبول كان نوى كي هادية كي بدنا ما دي شو جدل قبول كان ودي أو كان وقتی که هزین کردستانی پیک و سر پروژه که اتفاق بند بزاوه آشتی و نافخواهیش اجبوی ریکارد کردیم اجبوی ریکارد کرد که اتفاقی و تباهیت نابینا هزین کردستانی دا چه ببن و نابینا همی اکتر دا چه اکتر جواکی با چه اکتر سیاسی با چه اکتر اکنومیک با همی آستادا دجوناتیت نابینا کردادا رابی جهوی دا افکاری و اتفاق همیتن و وسیله بتنه دی رز و حرمت ایتا گردن جبو ناسنامان کرده جبو مافی نوا و جبو حق نوا اگر اول نبیتن اول دی همین دی بنا دخواست بله یعنی دواری هیویاجی تش چینا بیتن بله دواری پراتیکی دا ما مستوان روژا چه در روژا واوده هیه اگر ام گردای پیواژا اشتیو ناکن چونکی تشته هم کن جداه بری اینگه دست بکریه بله اگر ام بحث پیواژا اشتیو کن لازمه ام هیچ دیگه خبیتین که پارتی و شخصیات کرد نخواستم الباکور همین ببینه یک اتفاق و داخواست تو یک بین و بلا اف شر و مر رابطن و پاشه روژ دا مافین کرده هم پراتیک دا هم دستور دا بین ناس کرن و قبول کرن هذاش بو باکو بس بشکل که عام هم دخوازین همی پارچین کردستانت نابین همی
partiyen siyasi her parçaki Kurdistan'ı tubahi çevi bitin ser halin ku tekili hep hebuna millet Kurd u mafin u parastina deskefti tu. Vay diyeceğim, nabena rezin, hezin her parça ki padaji, yani parça Bakur, parça Başur, parça Rojalat, u parça Gitir, Rojava, nabena padaji, ama hangiye ediye mutlaka bete çekirin, u görevi ama hangiye, u ev partiyen va herimi tava parça ta düşünükte ikudu neken, ittifak gel u an tarafın düşünükte kurdatken dialog ittifak neken. Yani ev tebiniye, mamosta ev tebiniye. Libeli Ev duvarı ne pratik da duvarı pratik da rojeva bizava aştiya navxwayi da çe heye bi pratiki ve pek bine. Bizava aştiya navxwayi ve gave pengave muhim tavetin. Bes hiç pengava daviye ne havetiye. Bele. Pengava daviye hinge vakti mruv çite serçay dünyaya hemli bibinite. Ve gave emet çöne nive kaçay و هم ده نزدیکی سری چای دوید. Yani tişteki pratiki ku van roja bekirin tu bikari ji temaşavana ra bêjî heye? Ew esna xwazim tu tiştê ku ew çinkî çi nabitin henda tişt hebin jî û dê hebin bes ew yedî hewce nake mirov reklamê bû biketin. Belê. Mamoste gihîştin dawiya dema xwe tiştekî tu bixwazî lê zêde bikî hebe bigirin? Spas kem ji bo te ola tiştê ez dixwazim ev carek diyan dixwazim bêjim kek Ehmed. Mesela ji bo karê bi zava aştiya navxwayî tu bangekî te tiştekî te hebe bêje? Banga min ev e ku herkes rastî zanît bi zava aştiya navxwayî çend giring e. Banga me ev e ku herkes xwe bidete ber vir barê. Ya ne bare jî erke. Erkekê exlaqiye, siyasiye, insaniye û netewiye û tarixiye hemî pêk ve. Banga min ev e ku her şexsekî li her erdekî cihê û çi dibît bilavê bîtin, wezîfa û çi dibît bilavê bît, zarava û bajêrê lê kî dibît bilavê bît, çi hundirê welat, çi dervê welat, hemî pêk ve wekî wacibekî, wekî prensîbekî pîroz û pêdivî û zarûrî ji bo heyînê kar bike ji bo ku aştiya navxwayî, fikra aştiya navxwayî hem zihniyetê da cih bigire, hem têkiliya da, hem xîtabê da, hem çapemeniyê da cih bigirît û milletê me yedî bes bibîte qurbanê, berê bibîte qurbanê bêtifaqiyê و در این وقت دا ببینید قربانش با ظلم و تعدایین که حتی هزارا سال هاتون نکرن. پس دنیا آشتیا نافخایی رحکانی چید بید، جسمکی نی چید بید، جانکی نی پیداد بید و از ملته هر کس بگاوی در رز و حرمت الوی ملته گیرید حسابی بکتن و دل دوستیتیا و حوالیتیا و بگرید. سپاس که ماموسته حیا جاره کدن بمینه بخوشیه ده. سپاس کم که جهر وسط خیر و خوشی دارمی. سپاس کم. حوالین هجا تماشاوان برومت به ماموسته موسا قوال را من برنامه روژف چکر یعنی به تایبتی ماموسته موسا تبینی خواه دربار چاره سریا پرسکریکا کرتانی زمان و هر وها دربار یکیتیا کردان ده وکه تیزانین بخواهی کارو خباتی آشتیا بزاوا آشتیا نافخواهی دمشینه و هیویدارم روژین پیش مده دوی درباری دا جی پیشکتنین باش چه ببین ام جی به آلیکاریا بریا آروار تیوی جوه را راگی هینن بلی کرم که راستی بو من افشتیم گوت این وکی آنالیزی بوش بو خطابا سروکی کماره یعنی اف خالد همی تیدا نبون و چو چاره تیدا نها تکرینی نها تا دیار کرن و جبونا ویرو که هم ملت ما بزانید همشی روبرین ترکیه جی بزانن که نه باش و لازمه
خطابك تني نبيت لازم كرنت ناف دابيت وبملتي كرد ديار بكن هذه چی دنن کرده اوکی آنالیزه که نه وکی میشین دخواسته که یا وکی میشین هیدیه که وکی آنالیزه که تحلیل که سیاسی و فلسفی نخواست سر با بابتی تنی هر چار خالیته بکن بله bu mamostal xwe baş meze heya carek gidin bimîne dixweşiyê de silav û rês